Ngibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke lapha na wengane zakwethu kubika ukuthi mahlanu amatekisi alimele ngenkathi kuzamazama umhlaba ke egoli wengane zakwethu. Lokuzamazama komhlaba ke kusolakala ukuthi ke ngathi kuqhume igesi ke lapha na wengane zakwethu ngamapayipi ahamba ngaphansi kwemigwaqo egoli wengane zakwethu. Kodwa ke lokhu bekusezinsolo ke wengane zakwethu kubika ukuthi ke laphana ke umphakathi awudlalele kude naleya ndawo ngoba kwaziwa ukuthi lesa simo sisazoqhubeka yini wengane zakwethu. Indaba ezibhlungu futhi eshaqisayo ke lezi wengane zakwethu. Ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho kuphawula. Ngiyacela ukuthi ungene laphana kwi-comment yethu yokuqala uzothola i-video ke laphana wengane zakwethu uzibonele ke laphana ke umhlaba ubhedukile egoli wengane zakwethu. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucinze subscribe ucinze nebell ukuze uzothola ama notification. Kumbula ungakhohlwa ngena kwi-comment yethu yokuqala ubone i-video.